laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Assalamu aleykum. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi. Kayfa halukum? Alhamdulillah, ni'mal hal. Nala ton giɗo eyo nam yettude Allah boy alhamdulillah. Nala ton alhamdulillah. Cheikh Ibrahim Ba e Cheikh Oumar ɓe fof ɓe jaam. ɓe fof ɓe jaam alhamdulillah. ɓe fof ɓe jaam yettude Allah. ƴeyguro ne fof ne jaam. Cheikh Salman Ly ɓe fof ɓe jaam. ɓe fof ɓe jaam. way Cheikh Salman Ly ko kanko mi waydi yewde ɗo joni. Aywa ko Abdallah ɗimmoji Yaya Ba. Naam ok gasi nala toon eɗon e jaam. yettude Allah boyi alhamdulillah. jamɓe nden no yettude Allah kude seeɗa on tampare feƴƴiti ko galle toon mbiɗa ni muskila no waɗi toon ɗen kono tampere kono wonira alhamdulillah. yettude Allah sayda kono goto hawrake muɗum e ɓeyguri ɓen hay goto gañaki ko piihoye tunɗum anni kono yettude Allah boyi alhamdulillah. aywa Allah jarama en torki Allah yo Allah walan ɗo ɓeydi hisingol en. amin aray inchallah aray anda sen fuɗɗoto joni aray tanmo won no famɗi fewn ɗo. nam gasi hiɗe wawi fuɗɗade lala. aywa alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man bu'itha rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa sallama tasliman kaseera amma ba'd. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. musidɓe julɓe tedduɓe diina islam wonɓe e laalagal aduna on kala wontirɗo wonɗon men heɗade ko radio meɗen laawol kisal ɓaawo yettude Allah subhanahu wa ta'ala. on Allahjo waɗɗo ko hana yettirede, on Allahjo yettuɗo hoore muɗum o foti se yetti o ɓeyda e nehemaji makko ɗi dow meɗen. si en dulli e rotti yettude haray lette makko ɗen kanko no satti. ɓaawo ɗum duwanɗe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam on nelaaɗo haanaɗo arteede du'aneede kala ko Allah tagi kon en toro Allah subhanahu wa ta'ala yo allahu lan ɗon ɓeydu yurmeende teddungal e maɓɓe kamɓe e ɓeygureeji maɓɓe e sahabaaji ɓe maɓɓe wondunooɓe maɓɓe wondigal moƴƴal e kala jokkitiiɓe ɓe laawol ngol ɓe wonnoo ngol haa ila yawmil qiyama Allah rakoye ngol laawol jiyaɗen amin. ɓaawo ɗum haray men salmini on fof salminaango islam salminaango addeengol wowondiral e jiggol hakkunde yimɓe ɓen mi wiyani on fof assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ɓaawo ɗum no anndirɗon noon no wowiri noon ñande jumaaje ɗen haray fottay e oleer ɗo e ɗi sayiji tedduɗi waɗaɗi barki ɗo ko radio meɗen laawol kisal fii en ɓeydi to ko diina meɗen haray ɗe wondi e karamokoɓe meɗen tedduɓe wakkilaniɓe en andingol en koɓe roni kon nelaaɓe ɓen ɓa karamokoɓe ɓen ko ɗum ɗo woni koɓe reni nelaaɓe ɓen gandal ngal e yettingol ko Allah subhanahu wa ta'ala nunno ko nelaaɓe ɓen kamɓe kadi ɓe yettinde e meɗen ha ila yawmil qiyama. haray adi en fuɗɗade yewtere nden haray ɓen andina ɗo jama on fi fatunde neniraɓe meɗen mawnuɓe ɓe wonduno ɗen ko duɗe meɗen e duɗe ɗen fof surtout particulièrement ko duɗal meɗen sonnaɓe laawol kisal haray ko wakkilinoɓe toon fota feƴƴinɓe e alman ɗo e ɗenalde ɗo haray ɓe andina jama on fof haray fi fatunde maɓɓe nden nden toro karama koɓe waɗangol ɓe duwa si fuɗɗoɗen muhadara meɗen o inchallah. haray noon ɓen ɗon ko hajjaru ƴiyataɓe makete haray koɓe maamu e poore daka ko wiyeteɗon jaare woni ko maɓɓe haray ko alman ɓe wonno e sonnaɓen e saare wiyete nder Dortmund haray ɓe waɗi crise cardiaque ɓe feƴƴini ɓen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah lan ɗon fewnen ko yaafoɓe haray hiwrodiral ngal waɗa e alattiɗoɗen ko juulirde Dortmund inchallah haray wonande kala faalaɗo wonɗo hella alman ga no wawi taweede koko ɓaawa fana woni hiwrodiral ngal inchallah haray pour on kadi koko meeɗe wona nattede to wona wattinoyeede ɓen toro Allah subhanahu wa ta'ala kamɓe kala faatiɓen yo Allah fewnuɓe o yaafoɓe fof o naaɗaɓe ko aljanna enen kadi wurnen islam o ƴetten iman haray ɓe woni hannde Cheikh Mouhammad e ginandema Conakry e karama ko meɗen ɓe annduɗen ɓe nanten hitoji muɗum sowno kala ko radio meɗen RTV e haray radio ji buy kadi e télévision ji buy laggine toon ɗen haray ɓe waɗa yewtereji e muɗum haray ɓe jeeya kadi karama ko ɓe tambitiɓe sukaɓe ɓuran ɓen ko duɗe
hare ɓen toro Allah subhanahu wa taala yo Allah tambitoɓe kamɓe ɓe gureji maɓɓe ɗin haa ko aljanna amin haray ɗe watta micro on e sooke maɓɓe ɓe duwanoyen fi pouré on ɓe fuɗɗanoyen yewtere mere men inchallah haray ɓe toro hannde kadi jama on yaafa fuye ɓe tawata noon haray ɓe mari muskila ko waɗi ko galle maɓɓe toon sabu kuyde circuit no waɗi toon ɗen piiji sumi ko nder galle haray tammaɓe on no raɓɓiɗi no ɓitti fota haray kono koye on ɗon ɗo no okkude yeru ko ɓe waawi kon ɓen haray ɓen toro jama on fii lande o hannde yafanagolɓe inchallah haray hannde lande jaababu e ala haray ko muhadara on ɗum ɗo ne waɗa ndeen haray cippinen barkeɗen ɗo inchallah haray jama o fof no weltana no du'ana haray hajji en kadi no salmina kala wonɓe heɗade ɓe radio laawol kisal ngal e duɗe ɗen fof haray ɓe salmini on inchallah assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbeɗen watta micro on ɓe sookeji moɗon ustad أيوة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هراي شنو عبد الله هراي أدمي فوتاد يوترندين هراي من جرني أون لقول لوندين هراي بعد الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم haray ɓaawa yettude Allah subhanahu wa ta'ala en juuli e nulaaɗo makko Muhammad en tolike yo jam e kisiye wonwe dow makko kanko e ɓeyngure makko e sahabaaɓe makko e kala iwtirɓe ɓaawa makko haa ñande darngal en tolike Allah subhanahu wa ta'ala yo waɗu en enen e ɓeygureji men fof e musidɓe men fof iwtirɓe ɓaawa nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam o hawtinira en fof o waɗoya en ka aljannaji makko towuɗe haray ko adi kon taho en hiwrodira e nde fatunde ɗo hajjaru giyat en wallahi haray inde maɓɓe no anda hay Konakiri gaɗe yewtete fi maɓɓe moƴƴa wakkilade ko ɓe tinnino ton ɗen fi ɓantugol l'islam fi tambitagol o radio meɗen lawol kisal e programme ji maɓɓe ka télégramme haray tigi tigi on fatunde maɓɓe nden hino tuusi en ka tiiɗi haray ala noon ko wawɗen si wona toranogoɓe Allah subhanahu wa ta'ala haray Allah subhanahu wa ta'ala yaafoɓe o naada ɓe aljanna allahumma ighfir laha warhamha wa'fu anha wa afiha wa wasi mudkhalaha اللهم نقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين على سيوي دون هيدن فوتور دي يتقول الله سبحانه وتعالى يتم ويدين ماجي دي ودني ان هنو جيا اندل دي نماجي ngal wowondiral e ngal ɓattodiral ko waɗi e aduna on fewdo ɗo hanki seeɗajo ɗo haɗay no metti fi hay humpodirgol hakkude ma e musidɗo ma hay wonɓe e leydi wotiri haɗay no metti e humpodirgol kono hande e bawgal Allah e yurmede makko o waɗani en ɗi nemaji ha tawi hande yewtere waɗay ɗo ɗen Konakiri hara ko yewtere tawayde nanete e nokkeli ɗin fof ka Occident Afrique e nokkeli ɗin fof haray ko yettugol Allah sabu ɗum ɗo eɗen hani yettude Allah subhanahu wa ta'ala duumoɗen ɓeyde yettugol ngol haray si wi ɗon kadi en yetti e weltanike ɓe daraniɓe o radio meɗen ɗo radio lawol kisal en jarniɓe en weltanike ɓe en weltanike ɓe ha hewta attinoɗo heɓude fikra fi moƴƴingol fi sincugol o radio ɗo ɗe sabu na nafa makko on hino mofti nokkeli boyi haray en weltanike ɓe en toɗi Allah subhanahu wa ta'ala yo duumudu en e ɗe golle ɗo yo Allah subhanahu wa ta'ala okku en tigi on yurmede makko nden haray ko wano noon kadi en yejjitali ɓe wonɓe e wallitade e radio on sabuna radio on ko yimɓe woni e tambitade mo radio on tun wawetake sincede o yara ni haray ko yimɓe woni e tambitade dépensé hoy tosokoy ko woni e mum ko woɓɓe ittata ka jiifa mum adda fiyo wawu marsude fiyo wonɓe Konakiri ga kormokoɓe ga wawu yewtude ɗum hewta toon e téléphone hiɗen andi ko na seeɗa na ko fanɗi yoɓete
fiyo ɗum ɗo yewte hara ko yewtere jokkodirde hara ɗum ɗo no ɗum anni hara eɗen ɗum fof hiɗen jarni ɓe eɗen weltaniɓe eɗen toni Allah subhanahu wa taala yo ɗum ɗo fof moɓilirane ɓe waɗe kamandake maɓɓe moƴƴo ñande dargal wona saabu ko nodata ɓe aljanna. haɗa e musidɓe julɓe kala wo kawnirɗon e nder aduna Allah on haray men salmini on haray hannde kadi wano ɓe holliri noon en hewti ka radio meɗen ɗo ɗen si yewtugol seeɗa e yogakko Allah subhanahu wa taala longini en e nde e ley konngol nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɓe maaki balligo anni walaw aya. haɗay noon no gasa wona tippude e gandal ngal ma muutagol ngol ma tawgol hino tiiɗi e mum waɗi simi jonnagol konngol ɗo kono ɓayti si jama ma on hatton jini e ma ɓe noddima amara feere ko be notoɗa haɗay ko sabu ɗum haɗay na ɗuɗugol gandal ko beru ɓayti meɗen wondi e karama koɓɓe nga beru komin nanata ɓe yewta kon beru ko ɓe wajoto min kon haray ko ɗum min woni e ƴogude min feƴƴina e moɗon beru wo ko Allah subhanahu wa taala tafinani en. haɗay hannde meɗen anni yo en yewtuɗoɗen fi yewtere tawande no gasa hara hino hitti seeɗa ɓayti min taski ndaaruɗen yi'uɗen probléme moye tosokoye wonkoye ka nder cuuɗi ka nder galleji ka nder société meɗen tawɗe ye yewtu fimum sabuna wawugol faamugol ɗum ɗon moƴƴa wallitoto en newina gurdam men ɗan ka tawata hino ɓittino haray ko ɗum waɗi hannde hiɗen suɓi ɗo ɗe yewtere ɗulle ko araɓuɓe mbiyata kon asbabu nuzulil bala alal muslim asbabu nuzulil bala alal muslim ɗum ɗo hiɗen andi fewndu ka wonɗen ɗo ɗen fitinaji ɗin hino ɗuuɗi probléme ji ɗin hino ɗuuɗi hiɗen mari probléme ji yowondirɗi e gurdam men ɗan gurdam ɗan hino sattindeji no heɓude yimɓe ɓen hino woodi probléme ji yowondirɗi e société meɗen on kaɓe nguureji hawreji no wadde e taƴodire no wadde piiji kummaluji no wadde hakkunde ɓe nguure nden hara ko soñjaji soñja waɗuɓe ɓen soñja ɓe waɗali ɓen ko wano noon kadi hiɗen mari probléme ji ka politique hakkunde laamiɓe e laamaɓe probléme ji no wadde tawa ngalu no woodi yimɓe no hani naftorde hino woodi kono alaka e naftorede ñamete on hino woodi alaka e ñamede yimɓe ɓen soñjade heege haray ɗiɗo probléme ji fof sino waɗude en daari en tawi kaɓi woni e wadde ɗon ko yimɓe julɓe hiɗen andi si en ƴetti logique on julɗo on si tawi ko julɗo himo wadde ko Allah subhanahu wa taala yiɗi yarli himo woɗɗiti ko Allah subhanahu wa taala ani kon ka logique on ɗon o hana soñjade o hana heɓude probléme ji kono ɗo hiɗe yiɓude wonnema ko leyɗe julɓe ɓen tigi enen julɓe ɓen tigi woni e soñjade woni heɓude ɗi probléme ji heewuɗi yarli ɗum ɗo no hana dartede tippude e ko alqur'ana o yewti en kon ɓayti alqur'ana on kan Allah subhanahu wa ta'ala hino daali ka suratu nahl wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin haray Allah subhanahu wa ta'ala daali min tippini e ma'ande deftere ko nde ɓanginode e kala hunde tibyanan likulli shay nde laatike ko nde peewal ko nde yurmede ko nde welo welo wonande julɓe ɗen si tawi ko nde ɓanginode piiji ɗin fof hino e mayre haray ko ɓe yurnitoɗen ɗum ɗo ndaaren sen heɓay ko yaltinen toon heɓen solution ji e probléme hoye meɗen tosokoyo haray karama koɓɓen hino holli wondema ka aduna ɗo ɗen Allah subhanahu wa ta'ala e nder sunnaji makko ɗin ka aduna ɗo himo waɗi neɗɗanke on kan gomɗinɗo on tigi tigi bala'u ko be yana e makko bala'u ko be yana e gomɗinɗo on joni noon ha tawi hay goto wawata yaltude on catégorie ɗon ko be mo kala julɗo no fotata wono fotata ko be o heɓa masibo ko be o heɓa bala'u ko be o heɓa probléme Allah subhanahu wa ta'ala hino daali ka suratul anbiya kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khayri fitna wa ilayna turja'un joni subhanahu wa ta'ala daali kala nafsi kala wonki we meeɗay mayde
kala wonki mettoto mayde ko o ɓeyditi ɗon noon wa nablukum bicharri wal hayri fitna min jarriboray on bone e moƴƴere fii ko jarriboroy ɗon wa ilayna turja'un ko ka amen ruttoto ɗon ko honɗum ɗum ɗo faandi e jaka bone on ba e moƴƴere on ba ɗum ɗo fuu jaka ko fitna jaka ko bala'u jaka ko jarribeede no woodi woɓɓe jarrabuye on ko sengo ka boni toon tun ɓe yirata si ɓe nawni si suudu maɓɓe sumi si buuɗi maɓɓe perdi si goɗɗo maayaniɓe ko ɗum ɗon ɓe tañƴini ko bone kono e jaka hay newende nden hay cellal ngal hay welo on ɗum ɗo kadi e jaka ko fitna e jaka ko jarrabuye wonande neɗɗanke on haray noon si en andi ɗiɗo ɗiɗi awa haray piiji ɗiɗi no yowodiri e majji si bone on heɓima hino woodi ko landaɗa si moƴƴere on kadi heɓima hino woodi ko landaɗa ko honɗum landaɗa si bone on waɗima haray ko landaɗa koya muñño ko honɗum landaɗa si moƴƴere on heɓima haray koyo a yettubo subhanahu wa ta'ala joni noon ɗum ɗo no ɓangi nulan sallallahu alayhi wa sallam hino ɓangini ɗum ɗo himo fensitini ɗum ɗo moƴƴa ka e nder makuji makko kanko nulan sallallahu alayhi wa sallam himo maaki e hadise makko ajaban li amri lmumin inna amrahu kullahu khayr wa laysa dhalika li ahadin illa lilmumin in asabathu sarra shakara fa kana khayra llah wa in asabathu darra sabar fa kana khayra llah o wi'i sino hawni fiyake julɗo on kanko kan haajuji makko ɗin fuu ko moƴƴere haajuji makko ɗin fuu ko moƴƴere sabuna si moƴƴere heɓimo o yetta Allah subhanahu wa ta'ala o heɓa baraji sabu ko yetti kon si boni heɓimo si sattende heɓimo o muñño o heɓa baraji sabu ko o muññi kon e jaka ɗiɗo ɗiɗi hino jokki neɗɗo on ko ɗum waɗi si en wattani yila en taway nulaaɗo on sallallahu alayhi wa sallama himo jeeya e yimɓe tawɓe Allah subhanahu wa ta'ala jarribornomo sattendiji heewɗi jarribonimo sattendiji heewɗi ko ɗum waɗi enen julɓe ɓen kadi ko ɓe tawa hiɗen wattani yila wondema ɗi sattendeji iwrayɗi ka Allah hewta en wona kote gauche on tundarirtendi wona ka boni toon tundarirtendi wondema Allah yiɗama ma ɗum an kan a anda ko waɗuɗa Allah moƴƴaki e ma no wawi wonde hara ko ɗum ɗon tigi woni moƴƴere ma nden ka aduna ɗo haray noon ko ɓayti Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko tagi neɗɗanke on imo andi neɗɗanke on ko ɗum waɗi simi yewti nde yewtere ɗo ko tabintini ɗum ɗon noon koko Allah subhanahu wa ta'ala daali kon ka suratu nisa بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا الله سبحانه وتعالى himo faala moƴƴaade e me'en himo yiɗi yo newinande en himo yiɗi newinande en himo yiɗi hayfinande en piiji ɗin ɓayti kanko himo anndi matiére on e hino ɗo ɗen wa huliqa al insanu daifa neɗɗanke on o tagama ko lo'uɗo joni noon ɓayti Allah subhanahu wa ta'ala no anndi ɗum ɗo ko ɗum waɗi o farli e me'en ɗi farillaji ɗi o waɗi o ɗuytani en nokkeeli buyi himo waɗi haa tawata hakke ko tawata himo anndi hiɗen lo'i himo yiɗi newinande en o waɗi si tawi neɗɗo on waɗi moƴƴere wotere o yoɓitira mo moƴƴereji buyi si a waɗi bone gooto o yoɓitide bone gooto pet joman subhanahu wa ta'ala ino daali ka suratul an'am man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mislaha tellet ɗum ɗo no tabintini ko Allah subhanahu wa ta'ala yewti en ko wondema himo yiɗi newinangol en himo andi ko kanko tagi en hiɗen lo'i hiɗen taga ko en lo'uɓe sabu seede ɗum ɗon on e hino ɗo seede on si a waɗi moƴƴere wotere Allah subhanahu wa ta'ala o sowante ɗum ɗon cowalde buyi si a waɗi bone gooto ko bone gooto yoɓirte neɗɗo yoɓitirte donc ko ɗum ɗo waɗi yo en yewtu hannde fii yo en ɓurtu faamude fii o bala o ko tippoto e dow julɓe ɓen ko Allah subhanahu wa ta'ala jarriborto julɓe ɓen bala'uji ko hoore honɗum duwa ɗen jogitorde ɗum ɗo
joni noon si wii bala o haray ko honɗum faandi ɗen en wawata sifaade fof kono en sifoto yogaji adday mise seeɗaje fi waawu fawde ɗon kala ko annduɗen tawata yewtaka e o émission meɗen ɗo ko adi kon taw ko heɓugol fatinde aaden mo welayɗo ɗum aaden hittuɗo e ma wano ɓe hajjaɓe hajja rubiyatuɗoɗen ɓeɗo fatiki hannde ɓeɓe ɓe wonduno almani ɗon ɓeɓe ɓe gollidayno pellet ɓeɗo ɓe yiitidata hannde kadi ko ha honto nde sattende hewtanta ɓe ɗum ɗo hino jeeya e ko wona ɗen e jarriborele kon joni noon si sifa ɗum ɗo heɓike ko ɗo noon neɗɗo on haani anndude wondema assabru inda sadmatil ula wano nulaɗo yewtiri noon ɗo yaafagol ɓeɗo muññooɓe ko fewndo ka ɓe faati ɗo ko ɗo ɗen yaafotoɗen wi'en ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri e yoy wi kon inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yaafoɗen ɓe tawa ko yen du'anoɓe haranayo en wonu ɗo ɗen haa feƴƴita en yaafaaki ɓe ɗon haysi en yaafoyike no gasa haray ko ɓayti feere ala haray ɗum ɗo hino jeeya e bala uji ɗi wonɗin yeetude fimum ɗin ko wano noon saayigoo neɗɗo on o perde jawdi makko ndi ko wano noon saayigoo neɗɗo on na hay perdugol jawdi o wonata o heɓata succès ka gurdam makko o wonda e goreɓe makko tawa ɓeɗo fuu ɓe gayni e nder gurdam maɓɓe on ɓe resi ɓe heeɓi jawdi ɓe occupi e haajuji maɓɓe kanko o resali o janga o heɓali hay hunde hemo jinda tun e tarawuje o anda ko o waɗa oɗo ko balaw ni ko honno oɗo duwa jogitorde o balawɗo ɗen honno o jarrabuyeɗo ɗen ko honno o duwamu dankorde ko wano noon kadi woɓɓe no wawi e Allah subhanahu wa ta'ala hokka ɓe feere ɓe resa ɓe jiiɗo ɓe heɓa jawdi ɓe heɓa ɓiɓɓe buy kono hara ɓe heɓali feere dankagol ɗen ɓiɓɓe ɗon pellet ɓiɓɓe no weli kono si ɗuuɗi ha tawi amara ko dankora ɗum haray ɗon kadi ko hammo ko probléme woni e jooɗade ka ɓernde ma ko honno jogitorta ɗum ɗon a jogitoray no l'islamu yamirma ya jogitora noon ka ɗaɓɓiray no ɗaɓɓirɗa wo fi ne'ugol ɓiɓɓe ma ɓen ko wano noon kadi woɓɓe no wawi Allah subhanahu wa ta'ala ɗala ɓe few ɓiɗɗo oɗa ko fi ɓiɓɓe woni yewtude ko fi dépense maɓɓe oɗo kan hay ɓiɗɗo o maragoy o hay ɓiɗɗo o mara koreɓe makko fof no mari ɓiɓɓe maɓɓe jombino jombama kanko hay ɓiɗɗo o mara pellet oɗo kadi ko jarrabuyeni ko honno oɗo jogitorta ɗum ɗo e nder gurdam makko ɗam ko wano noon woɓɓe ɓe ronka heɓude feere ɗuɗunde tawa koye logement ɓe woni hara yimɓe logimɓe ɓe ɓen hino satti e maɓɓe ñande woyɓe ɓeydi luwas suudu oɗo hara no gollude beru ko heɓata kon fayda koko yoɓita jooma galle makko nden ɓittende no ɗon ko honno oɗo jogitorta ɗum ɗo ko wano noon kadi hino wawi on tigi e bawgal makko on tigi immo tawa himo mari ñamande molanande e nder huwodire makko ko honno jogitorta nden ñamande ɗon yarli fi ñamanden tiiɗi himo hersude o jokkayno sariya o wiiri noon o jokkira noon ka o waɗay ko waɗi wo dagaki fiyo heɓu tun ko yoɓitira e nde ñamande ɗo ko wano noon kadi piiji buy ɗiɗo fof ko miseɗe wonɗe e jonnude kono wano mi wiiri noon ɗum ɗo fof ko mise tun ko exemple ji tun hollugol wondema bala uji ɗin hino heewi noone ko ɗum noon haray ɗi bala uji ɗo ko sifa ɗiɗo wonde mi yewtude hannde ko honno ɗiɗo jogitorte ko honno l'islamu on holli en no ɗiɗo senditori ko honno ɗi dankorte haray noon adi en hewtude no ɗi dankorte noon en andintinay ɗo ɗe wondema Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu o sahabankejo nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam mo en fof annduɗen oɗo hadisi o heɓi o Allah subhanahu wa ta'ala jarriborimo masibo ma bala no wayi wo no wayi kanko himo marno laabiji tati no yettirta Allah o yettiraɗi o yetta Allah laabiji tati o jammitaɗi kadi o inna hon ɗum o inna alhamdulillahi is lam takun fi dini alhamdulillahi is lam takun akbara minha alhamdulillahi is ulhimtu sabra alayha oɗo haɗi o yettay Allah subhanahu wa ta'ala o inna o yetti Allah ɓayti musiba heɓuɗo mo on masibo heɓude mo on wona ka diina makko yandi sike wona diina makko kam boni wona ridda o waɗi wona o yaltuɗo diina wona e keferako o naati donc hara himo yetti Allah wo jaka hino en woodi ko jaka hino wooduno ko ɓuri o musiba makko ɗo o yetti Allah ɓayti na ɗum ɗo waɗi
o yetta Allah kadi ɗayti probléme o musiba tawɗo mo si tawi ko mbuuɗi makko perdi o yetta Allah o inna ɗayti lam takun akbara minha o yetta Allah ɗayti masibo ngon ɓurali ko waɗi ɗo hino wawno ɓurde kala masibo waɗanɗo neɗɗanke hino woodi masibo ɓurɗo on ɗon siko hoore siko ñiire musuma siko hondu musuma no woodi ko ɓuri ɗum ɗon musude siko nawnare nanguma no woodi ko ɗum ɗon ko ɓuri ɗum ɗon ɓeyguli ma no woodi ɓiɓɓe ma no woodi no wawi nun hara ko goɗɗe maɓɓe maayi donc kala ko on tigi heɓi e balawu e musiba e masibo e probléme haɗa hino woodi ko ɓuri ɗum ɗon o ɓeydita ɗon kadi alhamdulillahi o yetti Allah ɗayti Allah subhanahu wa ta'ala newnanimo wallimo o wawi muññade o musiba ɗo ɗen o jogitora o musiba ɗon o muññomo haray ɗum ɗo en adintin ɗum hollugol o sahabajo ɗo kanko ko honno o jogitorno masiboji hewtayɗimo ɗin joni noon hiɗen natude ka sujet tigi tigi haray o balawu ɗo ɗen ko honɗum woni sababuji addayɗi ɗin ha Allah subhanahu wa ta'ala tippina balawu on e hoore julɗo on haray karmo koɓɓe ɓe yurnitike ɓe tawi e jaka yimɓe ɓen fuu no balawuji ɗin cipporta e hoore maɓɓe noon hiɓe sendi e pecce ɗiɗi noneji ɗiɗi tati julɓe ɓen fof koye ɗin noneji ɗon ɗiɗi ɓe woni none arano on heɗitoɗe moƴƴa none arano on ko yimɓe tawayɓe imanu maɓɓe on hino timmi gomɗinal maɓɓe ngal hino timmi diina maɓɓe kan hino timmi golle maɓɓe ɗen e kuuɗe e konguɗi maɓɓe ɗin kuuɗe maɓɓe ɗen e konguɗi maɓɓe ɗin hino nanodiri seedata few ko feeñi e maɓɓe kon e ko suuɗi e maɓɓe kon luutondira few ko feeñi e maɓɓe kon ko ɗum ɗon tigi woni ko suuɗi e maɓɓe kon sa tawi ɓe gundo ko ɓe waɗata ka feeñi ɗon ko ɗum ɓe waɗata ton kadi ɓeeɗo ko yimɓe tawayɓe e muñal maɓɓe ngal e yettugol maɓɓe Allah on e moƴƴagol maɓɓe e kala ko Allah subhanahu wa ta'ala tagi kon hino ɓangi e maɓɓe kala yi'uɗo ɓe o anditay o yi'ay wonde maɓɓe ɗo ko yimɓe muññotoɓe ko yimɓe yettaɗe Allah ko yimɓe moƴƴotoɓe e ɓe wondi ɓen fof e ko ɓe wondi kon fof ɓeɗo hay hande haynde wotere feeñali e maɓɓe raɓɓinɗinagol e waɗugol tottugol sariyaji ko Allah subhanahu wa ta'ala farli e maɓɓe kon ko homɓe woni ɓeɗo haaluhum haalul anbiya ɓeɗo ko ɓeɗo woni sifa annaba ɓen e nanduɓe maɓɓe ɓen haray ɓeɗo Allah subhanahu wa ta'ala tippinay bala'u e maɓɓe ko honɗum woni sabu ko Allah subhanahu wa ta'ala tippinta bala'u e maɓɓe kon en moftay jaabe ɗum ɗon e nder hadise mo nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam yewti on hadis ɗon ko an Sa'd ibn Abi Waqqas ko kanko filli hadis on an Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu qal qultu ya rasulallah أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى العبد على حسب دينه فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة Sa'd ibn Abi Waqqas mo filli wonde ma nyande go o wi'i o yetike nulaɗo o wi'i nulaɗo miɗo faala landade ma lo goɗɗum ene ko hombo e yimɓe ɓen Allah subhanahu wa ta'ala ɓurata tippinde balawu e mum ko homɓe e yimɓe ɓen Allah subhanahu wa ta'ala ɓurata jarribade waɗata sattende mum ko honɗum nulal sallallahu alayhi wa sallam jaabi nulaɗo ko jaabi ko wondema ɓen ɓe landiɗa ɗon fi mum ko annaba ɓen hikkita ɗon hikkitiɓe annaba ɓen moƴƴugol hikkita ɗon hikkitiɓe ɓen ɗon ɓen moƴƴugol nulaɗo continue ɓe maki jiyaɗo on o jarriborte ittiri diina makko kan no diina makko kan towiri wo ko non jarrabuye makko on towirta si tawi himo tiiɗi e diina makko kan himo jokki diina kan himo haɓɓiti o timminay ka himo reeni himo haɓɓiti o jajjitata ko Allah subhanahu wa ta'ala haɗi kon oɗo ishtadda bala'uhu oɗo jarrabuye makko on tiiɗay wa in kana fi dinihi riqqatan si tawi noon diina makko kan ko feke ko alana wonana o haajaka juulay fana juuli ɗum wo takko alansara on juuli ɗum wo takko futuro no gasa juula ɗum fof angoro
ha jaka o wona e lewru lebbi ɗiɗi lebbi tati hara udditali deftere o janngali alquran o moƴƴotako yimɓe wona lewru lebbi ɗiɗi hara o ɗaɓɓitali o hiwroyaki mawɓe makko ɓen oɗo ibtuliya ala hasabi dini oɗo kadi o jarriborte ittiri diina makko kan oɗo ko jarrabuye hoye tosokoye o heɓata ko waɗi noon jarrabuye on seerata hino wondi e jiyaɗo on haa o ndemo accitamo jarrabuye on no accita jiyaɗo on tawa on jiyaɗo hino jinda ka leydi ɗo ɗen tawa e bakkatu hay hunde ala e makko e jaka ko ɓoorir ɗum bakkatu ɗi bala uji ɗi wonɗen heɓude ɗiɗi sifiɗen ɗanane nawnare piiji sifa ɗum ma perdugol ma angal heɓugol angal jombede law angal jombugol law angal jiidagol ɓiɓɓe worɓe ma ɓiɓɓe rewɓe ɗum ɗo fuu ko bala uji ko piiji montanayɗi neɗɗo on bakkatuji makko ɗin kaduna ɗo haray noon ɓeɗo o none ɗo Allah subhanahu wa ta'ala no tafiri ɓe ni no waɗiri ɓe ni no jonniri critére ji fi maɓɓe ni enen fof hiɗen selliti sifa ɓeɗo ɗuuɗa ɓeɗo noon wa huwa hasa sinfu qalilun fil mu'minin ɓeɗo hino fanɗi e nder julɓe ɓen ɓeɗo hino fanɗi e nder julɓe ɓen ɓeɗo ko honɗum addata ha yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗanɓe jarrabuye e nder gurdam maɓɓe ɗan ko adi kon taho li raf'i manzilatihim ko townugol martabaji maɓɓe ɗin townugol fii maɓɓe ɓeydugol martabaji maɓɓe ɗin fiyoɓe heɓoy martaba moƴƴo martaba towɗo ñande darngal si wi ɗon ɓe Allah subhanahu wa ta'ala jarriborayɓe ɗiɗo fiyo julɗo on heɓuɓe o ñintina o yi'a wondema a joni annaba ɓemba nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓurɓe moƴƴude ɓemba sahaba ɓemba ɓeɗo fo Allah subhanahu wa ta'ala jarriboriɓe sonja e tampere ka nder suudu piiji ɗin fof ko hombo wonilam min ha tawata min kan Allah subhanahu wa ta'ala waɗantalam ɗum ɗo fiyo en heɓuɓe ñentine donc ɓeɗo ɓayti kadi ko annabaɓe ɗum ɗo kadi hiɗen andi fewndo ɗo nini no woodi woɓɓe naɓuɓe annabaɓe ha wattiɓe yimɓe Allah ha wattiɓe reweteɓe ɓe ɗum ɗo kadi Allah subhanahu wa ta'ala waɗira ɗibalawji ɗe hoore o none ɗo ɓe yimɓe ɗo surtout annabaɓe fii yo yimɓe ɓen bonnitoye sikkugol wondema ɓeɗo wonay Allah si tawi on tigi tawi o nawni e nder gurdam makko ɗan hiɗen andi sonjaji ko yimɓe heeɓi ko annabaɓe heeɓi annabi Nuh annabi Yaqub e ɓeɗo fuu annabaɓe fuu ko ɓe heeɓi annabi Nuh sallallahu alayhi wa sallam ɓeɗo fuu joni on tigi si joɗike o anditi ɗi sattejeji ɗi ɓe oyna ɓeɗo wata wonde Allah ko ɓe annabaɓe noon fiyo ɗum ɗo bontu e maɓɓe donc haray en tabintini wondema sifa ɓeɗo ɓe ɗuuɗa fewndo ɗo haysi tawi ɓe woodi hiɗen andi noon ko akhiru zaman wonɗen haysi tawi ɓe woodi ɓe ɗuuɗa de ɓeɗo ko limirteɓe kolli juuɗe haray ko ɓeɗo woni none arano on ko homɓe woni none ɗimmo on karamo ko ɓen hino wi'i ko ɓen yimɓe tawayɓe hiɓe raɓɓinɗini e kuuɗe maɓɓe ɗemba e konnguɗi maɓɓe ɗimba tawɓe yimɓe tawayɓe hino welsindi e ɗi piiji ɗo ɓe wowray ko ɓe wowli wo on tigi fenay hara haaju makko ala a yewtida e goɗɗo ka téléphone hara on tigi no nokkel kaari inna ko honto wonɗa o innamiɗo nokkel kaari hara na ɗon o woni fenande kanko mo sikkude ɗum ɗon ko moƴƴinir ɗum haaji hum makko tun kono hara koko lorratamo hara koko wona ko nafatamo few si wi ɗon o waɗa waɗayɓe kuuɗe tawayɗe ko kuuɗe tawayɗe wona wattanɗo yila e diina kan wano raɓɓinɗinagol e juulugol tawa wattagol conci ko watti wo jembina yimɓe ko jemmini wo nandintinoɓe nandintini wo sifa ɗum ɗo ɓeɗo fuu ko yimɓe ko sifa ɓeɗo woni e o catégorie ɗo siwi ɗon ko yimɓe tawɓe kadi yowlike e nder tuyoji aduna welo aduna faale aduna tawa kala ko yalti oɗo hino faala kanko kan himo faala tun hiɗen andi noon o génération mo wonɗen ɗo ɗi alaji ɗi hutorten wano téléphone ji wano ipad ji wano ordinateur ji wano piiji sifa ɗiɗo ma télévision écran wonɗi ka maadi wonɗi ka leydi wonɗi ka pilafon ɗum ɗo fof kala ko yalti on tigi haɓɓito heɓay
ko jokkugol ɗum ɗo kala jokkuɗo ɗum ɗo jokki ɗum ɗo tun oɗo ko be Allah subhanahu wa ta'ala adda balaw e makko yo heɓuno yiltitoray ɗi piiji ɗi o woni wo taw sikku ko kanko jeeyi aduna o ko wano noon kadi hino jeeya e o noone ɗo yimɓe tawayɓe hino welsindi e farillaji ɗin e yewtinamen juulay sahi juuli wo woɓɓe ko angoro juulata juulata julde jama kañum inna aɓay tummi juuli farilla on ko honɗum kadi kono jama ko wiya ko ya juulu e jama ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude ko wano noon kadi ɓe yimɓe welsindiɓe e hoolareji ko ɓe halfina ɗo noon e wattana yila moƴƴa ɓayske en fof iɗen mari hoolareji ɗi halfina ɗen fuɗɗori ka suudu nene e baaba no halfina ɓiɓɓe ko nanditata e ɗum mo kala no halfina oya yarli ɗeɗo no tottude hakkeji ɗin no tottude hoolareji ɗin e ɗum ɗo an tawɗo ko a fonctionnaire jo ka wonɗa e gollude ɗon hiɗa timminde hoolare ma nden ɗon kala halfinaɗo goɗɗum halay ko hoolare o jonna halay ko hoolare o halfina iɗon andi noon nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam hino yewti e hadis nokku goo wondema si on tigi timminali hoolare nden haray ɗum ɗon ko alama wondema ko naafiqiijo hiɗen andi noon naafiqi ɓen fi darkil asfali minan nar ko ɓen ɗo woni ka koose yite nge si wi ɗon wano jannowo ɓe halfinaɓen est ce que himo wattanila mo tottude hoolare nden imamuɓen almamiɓen golloɓen ɓeygu e moodi ɓeɗo fof e ko nanditata e ɗum ɗo fof est ce que ɓeɗo fof no tottude hoolareji ɗin si tawi ɗum ɗon manki ɗon ko mankinɗa ko fanɗi wo joni par exemple wano enen gollayɓe société ji ma e ɗumaji hara ko ɓe employé gollu nokku goo hiɓe wawi wadde sariyaji nder ton ɓenna téléphone gollitirtake nder ɗo innon awa koye hoore ɗum ɗon siñuɗa konko siñuɗa ɗon ko ɗum ɗon woni al amana a ƴetti hoolare si a yeehi a jooɗike an tungiɗa ka bureau ma fii lanɗo ma on fii hoorejo ma on ala ɗon inna a joni mi profitu mi waɗa ɗo mi dara ɗo mi consulta ɗo ɗen Facebook an on mi consulta ɗo ɗen ɗuma an on page an on si a waɗi ɗum haray a ɗoyti hoolare nden hay si tawi on tigi ala hay si tawi noon ko keefeero woni hoorejo ma on ɓay si ko kanko ƴettoduɗa amana ko kanko ƴettoduɗa ahadi haray sifa ɗin piiji fof ko wattanteɗi yila ko wano noon kadi yimɓe accituɓe ɗenɗe mum hino wowla ko wowli wo haray wowlugol ngol kadi ɗum ɗum fof ko piiji taway ɗi hino jeeya e ko raɓɓinɗini e diina kan haray ɗeɗo fof hino tawa ko ɓen tawa e o noone ɗimmoɗo ɗen haray noon o noone ɗimmoɗo wano hollinoɗen noon nanen ɓeɗo kadi ɓe wiɓe ka haala arabu ɗo ka haali ammatil muslimina min al usat ɓeɗo kadi no wawi dendagal julɓe ɓen tawɓe geddoy hino e maɓɓe ko hombo woni julɗo fewndo ɗen tawa o mara geddi kanko himo laaɓi poyi en innata ala dey kono noon eɗen andi haray wondema hino fanɗi joni noon haray ko honɗum noon addata ha yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗu honno tippin bala e hoore ɓeɗo ɗum ɗon kadi en ƴetta e hadis mo nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam yewti goto e bartinoren on ɗon ko honɗum woni ɗum ɗon kono ko adi kon taw ko adi kon fuu sababu arano on ko honɗum addata ha yo Allah tippi balaw e hoore ɗe waɗayɓe sifati piiji ɗi situɗen ɗo fuu ko adi kon fuu numéro 1 on ko lootugol junubaji ɗin e o musidɓe e on julɗo ɗon julɗo on wonɓe wadde ɗum ɗo ɗuyta ɗi hoolareji ɗo weltindo ka julde waɗa wowla ko waɗata wowla fenande waddidira yimɓe ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala tippinayi balaw e dow makko fii yo junubaji makko ɗi wawu lootade iwa e makko few haray noon ko honto ittuɗen ɗum ɗon ko o hadis munalo sallllahu alayhi wa sallam maaki ɗo e haɗay ko abi saïdin al khudri kañum e abi hurayrata ko ɓeɗo ɗiɗo noon filli o hadis ɗo ko honɗum woni hadis on Allah sallllahu alayhi wa sallam hiɓe maaki ma yusibu l muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta shawkata yushakuha illa kaffara Allahu biha min khataya. Allahu akbar. Allah sallallahu alaihi wasallam hiɓe maaki kala ko heɓi julɗo on immorde e nasab ko woni nasab ko ronkere non woni ko wonɗa e gollude woni ko fi Allah wonɗa e gollude woni ko fi aduna ma wonɗa e gollude kala ronkere nde heɓuɗa a immiki a yahi ka golle ma a golli ha hoore ma musi a arti a walike moji la ronki nder ronkere ɗon Allah subhanahu wa ta'ala fukkirante ndi junubaji ma modi Allah subhanahu wa ta'ala no yiɗi en ka
ko wano noon o inni wala wasabin ko woni wasabe ko nawnare kala nawnare ko heɓi neɗɗo fuɗɗori muusu ñiire muusu hoore muusu honndu barme mala pali e ko nanditata e ɗum e cancer e kala nawnare diabete kala ko ɗuman ni kala nawnare no nde sifori wono nde sifori si on tigi nawninde haray ɗum ɗo wonay sabu Allah subhanahu wa ta'ala montiranamo junubaji makko go'o ayi e jaka julɗo on yahay joni ha tawa kañum tigi no yeeli hay yo nawnu ɗayti si on tigi andi ki boneji muskilaji jeddi ɗi o waɗi tawi hiɗi hulɗini hiɗi ɗuuɗi tawi o andi ɗum ɗo ko ni ko montay ɗum junubi ya est ce que neɗɗo on tigi yelotako yo heɓu nawnare donc si wi ɗon wala ham ko woni ham ko tawakku husulil aza yani ko tanƴinagol ma hulugol ko arata en adde misal par exemple goɗɗo nawna ɗo ɗen ɓe évacuidemo ma ɓe naɓudemo ka labtani kono ko opération o watta ko ɓe ɓe waɗanamo intervention molanaɗo andaka si réussi tawi si réussitata enen goɗɗo sinani ɗum ɗo ɓernde makko nde waloto ko on angal walagol ɓernde ko woni makko ɗon ko ɗum wiyete ham hara himo himmi tun himo huli tun ɗum ɗo wona ɓanndu ndungo woni musuɓe ko ɓernde nden ko nder ton ko hunkiki haray si goɗɗo heɓi sifa ɗum ɗo kadi yo fellutu ɗum ɗo wona e sabu junubaji makko go looto ɓooro iwa makko wala hasanin ko waɗa noon kadi honno sunagol kadi kala ko on tigi heɓi suninimo nden sunore ɗon kadi ka ɓernde makko ɗen andi sunagol kadi musinta ɓanndu ndum ma hoore nden kono wonki e ɓernde nden muusay ha tawa on tigi wawata hay mimminade ɗum ɗo kadi si heɓi on tigi haray ɗum ɗon Allah subhanahu wa ta'ala ƴetta ɗum ɗon lootira bakkatuji makko go'o nulal sallallahu alaihi wasallam maki wala azan wona bone ko ɗum e bone ko kala ko tawata koko iwi e goɗɗo goo hewti e ma ko iwi e goɗɗo goo hewti e ma goɗɗo yennuma goɗɗo piyuma goɗɗo toñuma goɗɗo deturnuma kala ko goɗɗo waɗuma ko tawata koko wusuma ka ɓandu ma musuma ka wonki haray ɗum ɗo koko aza wi'ete nulal sallallahu alaihi wasallam hino maaki ɗum ɗo no wawi wonde sabu Allah subhanahu wa ta'ala montana on tigi junubi makko go'o wala gham ko woni gham ka raɓɓinɗingol ko koko enen wi'eten stress ko woni stress ɗi sittuɗen dow ɗo fuu ronkere ndemba nawnare ndemba hulugol ko arata komba ma sunagol ko feƴƴiba ma sunagol ko perdi siki piiji ɗi heɓuɗa perduɗa jawdi ma ko marnoɗa perdi galle ma heɓuɗa probléme tawi ko be yeeyaɗe ma goɗɗo musidɗo ma mo weldunoɗa o faati o maayi nden ko ɗum ɗon woni hasanon ɗum ɗon kañum e ko yimɓe hawrata e ma ɗum ɗo fof moɗo ndiɗi woni e nder ram ko ɗum ɗo wiyete stress ɗum ɗo noon si heɓi neɗɗo on programme makko on bonay par ce que o yahay a yewtida e makko hara o ala e nande o ñamay o harata o waltoɗanotako o ala donc ɗum ɗo kadi si awrodiri goɗɗo ñeñini ha tawi ɗum ɗo heɓimo yo fellutu wondema ɗum ɗon Allahu ƴettay ɗum montiranamo bakkatuji makko goɗi o waɗi hatta cawkata witako hay bullal si cukkimo kumbuse ndin ko heɓata ɗon Allah subhanahu wa ta'ala ƴettay ko lootiranamo illa kaffara Allahu biha min khatayahu Allah subhanahu wa ta'ala lootiranaymo konko heɓimo ɗon e boneji makko ɗin junubaji makko ɗin e musidɓe julɓe ɗum ɗo holli e wondema e jaka ko wi'ete bala'u ko wi'ete masibo ko wi'ete probléme ji ko woni hewtude e gurdam men ɗan ɗum ɗo no moƴƴani en goyi ɗum ɗo tabintini ko yewtuɗen kon nane Allah subhanahu wa ta'ala ko daali ɗo yuridullahu an yukhaffifa ankum ka Allah subhanahu wa ta'ala hino faala hayfinangol on newinangol on hayfina on piiji ɗi si tawi ɗa rondi ɗi junubaji fof tawi Allah no lootirde ɗi probléme ji ɗi wonɗa heɓude ɗo pellet ɗum ɗo haray ko moƴƴere wonande neɗɗanke on haray ɗum ɗo woni aranum ɗum sabu aranum Allah subhanahu wa ta'ala tippinirta e balaw e hoore ɓeeɗo ko lootugol junubaji maɓɓe ɗin itta e maɓɓe ɗin mum ɗum ta'jilu uqubatihi fi dunya adintinangol mo lette makko ɗen ka aduna ɗo lette ɗe neɗɗo on heɓoyayno janngo ka laahira to tolle
yo laawagol ala ton Allah subhanahu wa ta'ala ɓayno yiɗimo addanamo sifa ɗi probléme ji ɗo ɗen sabu yo wonɗum ɗo yo wonu Allah subhanahu wa ta'ala adintinanimo lette makko ɗen ka aduna ɗo ko wano noon kadi woɓɓe goo no woodi hara Allah subhanahu wa ta'ala no neminani ɓe piiji ɗin fof jawdi no woodi ɓiɓɓe no woodi newende no woodi piiji kala ko on tiji faala on newoto iɗon anndi si Allah subhanahu wa ta'ala newinani goɗɗo o si o wattanali lagoy o beway ɓayti ko ɓurɓe ko wonɓe occident mo ne yewtude no gasa ɓaydi woɓɓe mon no anndi Conakry mi adda exemple wano Conakry ɗo woɓɓe tawɓe ko cimenterie ɓe hoɗi hara ko en ville to saare ko kalum to ɗen ɓe gollata iɗon anndi gaɗen ko calvaire ko sattede mowlanande eggugol iwa cimenterie ara en ville ara kalum ma iwgol kalum hoota cimenterie kono no woodi woɓɓe go Allah subhanahu wa ta'ala newnanayi ɓe hakke ko tawi Allah no newinani ɓe piiji ɗin ɓe fokkitanka maɓɓe kala carrefour mo ɓe hawrodiri kala jonction mo ɓe hawrodiri ɗo e ɓe hewtu ɗon tawa Allah subhanahu wa ta'ala hentinino carrefour on ɓe yaha kamɓe ka yimɓe ɓe waɗata 1h30 minutes 2 heures yahugol iwgol cimenterie yaha kalum kamɓe ɓe waɗa ɗum e nder 15 minutes 20 minutes ɓe yahoya noon kalum ton ɓe jooɗo ɓe nana yimɓe no yewta fi embouteillage oye minen embouteillage waɗali hara ɓe to no wullude minen komin suñƴi kon hannde embouteillage oɗo kan haɗa no jooɗi o annda koni feƴƴude joni noon si oɗo ɗum ɗo ɗuuɗi e makko tawi piiji makko ɗin fof no newi oɗo nde yimɓe no wullito fi probléme jigoye oɗo ɗumannotako si goɗɗo aɗa inni aden heɓali ko ittirakkoje hanki ɓeygure an nden heɓali ko ittirakkoje hanki pikko an ko nawnuno hanki mi heɓali ko mi naɓira ko labtani hara kanko ɗum fof no newanimo o sikkay ɓe fenay woni ɓe ɗum nagonga noon joni noon wota o yaaru noon ha o yooloyo Allah subhanahu wa ta'ala waɗanamo sifa ɗum ɗo prap waɗanamo goɗɗum addanamo nawnare ma Allah ƴettita goɗɗo mo yiɗinomo welduno ma sifa ɗin piiji waɗamo fiyo waɗugol mo attention watta yila nani yilto tuuba yilto wona an wota sikku awa ko an jeyi fof par ce que woɓɓe tanƴinoto haɗay ko barki mum minen meɗen ɗaɓɓana barki sifa ɗin piiji ɗen anndi no wowle hakkundeji men haray ko ɗum waɗi ko ɗum ɗo woni tataɓo on sabuji ko Allah subhanahu wa ta'ala tippinanta balaw e dow ɓeeɗo haray noon Allah subhanahu wa ta'ala eno daali ka tabintingol ɗum ɗo wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an kasir haray kala ko heɓi on e masiboje immode ka wonkiba maka ɓeygure maka jawdi maka société maka wowodiral kala probléme kala masibo ko on tigi heɓi ɗum fabima kasabat aydikum koko faggitani ɗon juuɗe mon ɗum ɗo ko aya Qur'an ɗum ɗo tabintini koko yewtuɗen dow ɗum fuu ko ɗum waɗi haray wattane yila musidɓe julɓe kala ñande ɗi probléme ɗi ɗo heɓi en acce woywoytagol wullugol iɗen andigoye enen toujours koko Qur'an o wi en kon innal insana li rabbihi lakanud himo dulli ha feƴƴiti si o heɓi moƴƴere o wowlata kono bone hum gootum si o yehi hanki o yehi ñiire muusimo o aɗa o fillitoɓe o gollidata fof anday hanki hoore muusunomo ma ñiire muusunomo kono o yahay goɗɗo okkamo 1 million ma kotoɗen o okke 100 euros ma $100 kono o ara o ɗumannata ko o wolta ɗum ɗum mineta mi heeɓi ɗum ɗo e hille ko ya wowlu fou haray ɗum ɗo koyo yakka seede men haray noon koyen andu nula sallallahu alaihi wa sallam hino maaki nokku goo inna ar-rajula la yuhrama ar-rizqa bi-dhanbi yusibuhu inna ar-rajula la yuhrama ar-rizqa bi-dhanbi yusibuhu neɗɗanke on Allah subhanahu wa ta'ala no waawi muyandemo arsike ko heɓata kono sabu junubi ɗi o waɗi Allah subhanahu wa ta'ala retiranamo on arsike ɗon hara o kaalimo ɗum ɗo ko moƴƴere makko ɓayti si Allah subhanahu wa ta'ala jonnumo on arsike ɗon junubi ɗin kan o yaadane majji kono ɓayti Allah subhanahu wa ta'ala hino yiɗi neɗɗanke on hino andi neɗɗanke on hino lo'i ko ɗum waɗi o waɗi joni ɗum ɗon yoke joni komi jonnaynomo o arsike ɗo kon ɓayti o waɗi ɗi junubi ɗa joni mi montiranaymo o arsike ɗo hara mi jonnalimo ɗum ɗo ko moƴƴere men harayno yakka seede men ɗi junubaji ɗi yewtuɗen ɗo fi mum fou ko junubaji tawɗi hino yewodiri Allah subhanahu wa ta'ala kanko himo yaafo si tawi tun junubi on jeddi ko on tigi waɗi kon tawi wona shirku billahi o waɗi ini Allahu kan mo wawi yaafade fuu haysi foti fello janɗude haray ɗiɗi yewtuɗen ɗo mi fillo mi fillito koko yewtuɗen ɗo koko tawi no yewodiri hakkude men e Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko
ko ɗum ɗo ittata. Amma ko tawata hino yowondiri e hakke jiyaɓe Allah ɓen ma e hakkeji e kala ko Allah tagi haray ɗum ɗo ko ya tuuban ko ya timmin sarteji tuububiyeɗin e mum sarteji tuububiyeɗin iɗen andi ɗi ko ya tuubuɗa desida a fillitota ko hande kadi yaha yilta ko toñuɗa kon si tawi ko objet si tawi ko jawdi si tawi a jattu on tigi ma a kansumo ma a jansimo ɗaɓɓitamo ha yi'amo jonnitamo landoɗamo kadi tuububiye. Amma noon si tawi ko inde makko bonnuɗa a yehi a woliɗa inde makko on ko bonɗo a geri ha yimɓe andi ko o bonɗo e sabu ma hara ko an wowli a waɗi ɗum haray ko fawiɗa ko ya yahu moƴƴintina inde makko nden ka bonnoynoɗa toon taho on tuma noon artaka makko toroɗamo yaafuye. Ɗum ɗo hakkunde yimɓe ɓen e hukukul ibadi on wal halqi on ɗum ɗon tawa kaɗa dey wota hay goto wi'oy wondema ɗum ɗo yewtama e émission men nani ɗum ɗo no monta jawdi komi joganima kon mi nawni nde nawnade ɗo don harla ñawlima ɗum ɗo montike ɗo wona noon dey wona noon haray yakka seede men jiyaɓe Allah kala wo ka wonirɗon haray min weltanike on heɗitagol men e nder o ɗuma ɗo ɗen no gasa hittogon towi kono ko tawde miɗen faala yo hara ko yewtete kon laaɓay be wo ko min yewti ɗo haray nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe yewti nokku goo e hadis mo Abu Hurayrata filli hiɓe maaki man yuridillahu bihi khayran yusab minhu hadis on no ka Bukhari. Nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki mo Allah subhanahu wa ta'ala falana moƴƴere wo on tigi heɓoto e nden moƴƴere ɗon o heɓoto e nden moƴƴere ɗon hino waawi e fii ka wonkima sattende heɓe ma ɗum a sifa ɗin piiji ɗon. Donc o hadis ɗo hino timmini goɗɗum ko honɗum wondema ɗi bakkatuji ɗi wonɗi e wadde si tawi tun yowodira e neɗɗanke on hakke jiyaɓe Allah ma hakke mummunteji neɗɗo no wawi heɓude probléme ka suudu makko ma o heɓa probléme ka wonki makko ma ka golle makko sabu no gasay mo mari ñaarihu ma bare hun ka suudu makko kun ɗon ara tawa ñande goo dolokki makko laaɓuɗo no waali rewa e mum o monano kun o raɗo kun ka yaasi o ronka kun okkode ñaamete ɗum ɗon no wawi wonde sabu yaha hawrodira e accident ma heɓoya goɗɗum ngo ko tawata soñdete ngurdam maɗa moƴƴa ɗum ko hollugol wondema hakke mummunte on hino toon hakke ibnu adama on hino toon koko yewtuɗen ɗo ɗen ko hakke wonɗo hakkude men e Allah subhanahu wa ta'ala. Joni noon ɓayti ɗiɗo noneji ɗiɗi laaɓani en andi catégorie ara noon en andi ko homɓe woni ɗon ko annabaɓen e nanduɓe e annabaɓen en andi enen en tawaka toon none ɗimmo on ko ɓeɓe sifiɗen ɗo ɗen fiimum. Joni noon ko honɗum addata tigi tigi fayda ko haa yo Allah subhanahu wa ta'ala tippin balaw e o ɗuma ɗimmo ɗo ɗen haray ɗum ɗon ko ɗuuɗugol junubaji ɗin say junubaji ɗin ɗuuɗi ma fellitugol ngol ɗuuɗi ko ɓuri kon ɗum ɗo kadi ɗuuɗa e hakkunde men kala mo yiɗa no nawni marɓe feere ɓe mara feere ɓa gando emo janga fof no wullito ɗum hino nawni probléme ji si wi ɗon tooñe ɗen wonde hakkunde yimɓe ɓen si ɗum ɗon kadi ɗuuɗi ha Allah subhanahu wa ta'ala jarribora en sifadi piiji ɗo si wi ɗon o geddi ko wona e waɗede wano taƴugol enɗan ma ronkugol ɗoftagol nene e baaba ɗum no liɓa suudu hakke Allah subhanahu wa ta'ala hino daali ka suratul Isra wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsanan hiɗen andi himo hiɓɓidiri ɗo ɗe rewgol mo kanko subhanahu wa ta'ala e ɗoftagol nene e baaba haɗa yandi wattane yila wota nene e baaba wota wonu ha nene e baaba wulɓe on tigi surtout ono wonɓe ka yaasiri si tawi feere no woodi nene e baaba no wuuri hiɓe ka village hiɓe ka meɗen ete téléphone un tuyyonata nene e baaba ko beyɓe yi'a koɓe yani ɓandu ndum fof haray no weela ɓiɗɗo hito gon hiɓe weela hito ɓiɗɗo on kono hiɓe weela yi'ugol mo kadi hiɓe weela momagol mo hiɓe weela memugol mo hiɓe weela piiji ɗum haray wattane yilay ɗum ɗon haɗa en weltindaki haray sifa ɗi piiji fof si waɗi yo neɗɗo on andu haray ko ɗum ɗo wonata sabu e bakkatuji ɗin ɗuuɗa ha Allah subhanahu wa ta'ala tippina ɗi bala'uji ɗo e hoore yimɓe ɓen
haɗay noon tippagol bala on e hoore julɗo on e ɗuuɗugol ɗum ko yo neɗɗo on anndu wondema ɗum ɗo ko neema wonande immorɗo ka Allah, ko neema wonande ka Allah. So tawi ɗa mari ɗi bakkatuji ɗo fof an kan a heɓata fus ko ɗuytane ɗum ɗo, yaha ñande darngal noon waɗira honno tawi toon ɗen hay hunde ala ko moƴƴere e bone sendete toon haɗay wattane wila. Anas ibn Malik radiallahu anhu imo filli wonde maniraɓe sallllahu alih wa sallam hino maaki ida arada allahu bi abdihi lhayra ajjala lahu l'uqubata fi dunya wa ida arada bi abdihi lsharra amsaka anhu bi zanbihi hatta yuwafiya bihi yawma alqiyama. Allah subhanahu wa ta'ala simo yiɗi jiyaɗo makko on, simo yiɗani jiyaɗo makko on moƴƴere, o adintinanaymo lette makko ɗen ka aduna ɗo. Si tawi noon o yiɗana ɗum neɗɗo makko on, o accay on neɗɗo on jogito ɗon bakkatu makko on ha o yaada e mum ñande darngal. haɗa noon yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu en yawgol ñande darngal tawa hiɗe yaadi e bakkatuji men ton, tawaynoɗi ko wawetenoɗi fittede ga, ko wawetenoɗe loote iwa gaɗen. Joni noon ɗum ɗo fof waɗi en faami ɗum ɗo. Joni ko wonɗen e landade ɗo ɗen, si joni noon si masibo yani e neɗɗo bala'u, Allah subhanahu wa ta'ala jarribori julɗo on bala'u, o heɓi probléme molanaɗo goto e ɗiɗi sifiɗen ɗo e nder yewtere men nden, ko honɗum o duwa wadde. Iɗon andi hino woodi buy e meɗen ka probléme on heɓi wo, ko honɗum ɓe waɗata ko jooɗagol fela yimɓe, ko kaalijo woni sabu, ko gouvernement o woni kadi, ko kawtal angal tigi woni sabu, non ko ɓe goreɓe woni sabu, o ko ayɓe am ɓe woni sabu. L'islam on ko yamiri en si en heɓi balaw ɗum ɗo tippike e meɗen, wota hay goto nangu felugol goɗɗo, felu hoore ma, ko honɗum adortoɗa ko tuubangol Allah subhanahu wa ta'ala. A yeehi hoore wayrima muusude, ñande go tun hoore muusima rufu, a woni ha a lakkama, a sondike moƴƴa. Si a ƴetti parastamol hoore nden ɓutti, jooɗo tuubana Allah subhanahu wa ta'ala, toroɗa ko waɗuɗa koye yo yaafoma, fellutu waɗu ko hakkille ma wondema ko goɗɗum bonnuɗa, ko ɗum waɗi o addanma ɗum ɗo. Wota jooɓe felugol yimɓe, inna ko goɗɗo jonninmi ɗum ɗo. Ko wano noon duumoɗen e waɗugol istighfar, astahfirullah, toroɗen Allah subhanahu wa ta'ala yo yaafo en. Sellinen kadi golle men ɗen, sellinen anniye men on, sellunen anniye men on, naɓangol e moƴƴagol e goɗɗo hino moƴƴi, kono noon wona yo taw on tigi ko waɗirta ɗum ko heɓugol inde. Addangol wano enen onon wonɓe ka Occident ɗen, nokkeli ɗin fof hiɗon wakkili moƴƴa, hiɗon addande ɓeygude nden ga ko ɓe wallitora, kono beru ko addete kon addu koye hoore on anniye timmuɗo ɗasdan, hara anniye on ko moƴƴagol e on tigi e toro baraji ko woni e mum kon ya heɓu. Hara na yaltugol yewta min lan walli ɓe vraiment aden kan anda mi naɓi to mbuuɗi ɓe bonniɗi ɓe waɗi hunde kaari, ɗum ɗon fof ɓayti ɗum ɗon yiltata jawdi ndi, ɗum ɗon moƴƴintinta ko boni kon, accu ɗum ɗon ton an waɗu hara golle ma ɗen bonali. ɓayti a waɗi ɗum ɗon yewtere ma nden artirta ɗum ta nangu e yewtugol ɗum ɗo ha golle ma ɗen fof bona, tawa hay konko waɗumɗo to nga heɓata baraji e muɗum. Si wiɗon neɗɗo darndo moƴƴa, o ndaara hoore makko ko honɗum mi tooñi, ko honɗum mi bonni, est ce que mi ala e tooñude goɗɗo ka suudu, est ce que ɓeygu am mi alamo e tooñude ɓiɓɓe ɓen, est ce que mi alaɗo e tooñude ɓe mi wonni e gollidude ɓen, est ce que tooñi ala sorude ton. Si on tigi heɓi balaw ma nawnare, kala ko heɓuma miiji to fiiƴi piji ɗo taho ha anda a heɓi ɗumannike, si a anditi, si a yi'i wondema hino woodi ton ko bonnuɗa, eto ɗumannoɗa moƴƴintina won wiruɗen noon ka tawbatoɗen ka tuubu biye. Si wi ɗon jawdi ndi jogiɗa ɗin dartandi moƴƴa, si tawi no woodi toon ko harmi ma ko wondi e jiɗiliɗi, selu ɗum to ɗen nokku goo. allo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, musidɓe julɓe teddugon ɓe heɗade en ko radio Lawol Kisal. haray ustade yalti kono ɗen gueɓe fino naatiren ɓe kadi inchallah, haray jama on fof toraɓe bonnagol heɗito inchallah ɓe naata e joni kadi so tawi ko ɗum Allah hoddiri. Assalamu aleykum. Wa aleykum assalam wa rahmatullah. Cheikh Mouhammad. Naam Cheikh, naam. Lawol Kisal. Naam, tafadal. Ok, shukran. Inchallah. Eywa, ok, bismillahir rahmanir rahim. Haray on yafoto, haray kupiro waɗno ka ligne, haray on yafoto wona e faale meɗen. haray en continue yewtere nden hariɗen e yewtugol ko honno neɗɗo on, ko honɗum julɗo on si tawi bala uji yani e makko ko honɗum o hani wadde. haray e wi'i wona yo on tigi jooɗo o fela yimɓe ɓen,
koyo eto o fuɗɗora tububuye tubangol Allah subhanahu wa ta'ala kala wo ko heɓi mo haysi ko musuñire hay si ɓutti koyo on tigi attor tubangol Allah subhanahu wa ta'ala o waɗa istighfar o toro Allah yo Allah subhanahu wa ta'ala yaafomo ɓayci haɗa yo fellutugo kanko bonni o laɓɓina kadi golle ɗen o laɓɓina anniye makko on o ɗaɓɓita kadi e nder wonki makko kin ko honnum woni e bonnude ko honnum e tooñe woni e wadde e yewti wonde makko yo laɓɓin jawdi makko ni kadi hara o accali jiɓi liɓi naata e nder jawdi makko ndin si yiwi ɗon o fellita hara himo felude himo accisude diina makko kan oyna o fela wonki makko kin oyna tigi tijo mi anda silan timmini ka diina an si tawi ko o esprit ɗo neɗɗo on jogi pellet ko moƴƴire tun heɓatamo si wi ɗon on tigi fellita wondema himo raɓɓinɗinani Allah subhanahu wa ta'ala wondema himo raɓɓinɗinani Allah subhanahu wa ta'ala he si en wattani yila e ɗi hakkiji Allah subhanahu wa ta'ala en taway vraiment tigi tigi ko wakkiliɗe wo ko wakkiliɗen e wawata jarnude Allah ha kaw hani ɗon miɗo anditi ɗo ɗen misal mawɗo gomo duuɓi 80 o nawnuno noppi makko ɗin nowru makko goo o accinanirde nowru makko goo fay ɓen fof moɓo ɗiɗi ɓe naɓi mawɗo on kalabtani ɓeyni joni haray ko yahugol kalabtani o ɗumanno ɓe yehi kalabtani ɓe waɗi toon consultation ji ha finalement ɓe moƴƴinoy ɓe etti ɗon ha ɓe ɗumanni mawɗo naniri nowru ndun mawɗo mo duuɓi 80 ɓay noon gati ɓe moƴƴini noon facture on ɓe addanimo ɓeyni awa haɗay mawɓe ko ɗum ɗo woni facture on haɗay on jikki ɗum ɗo ɗumannike mawɗo on hindi facture on tun o wulli ɓayti o wulli ɓeya fof maapi baden awa joni hiɗo wawi yoɓirde seeɗa mamin ñawlay on ko heddi kon ha say heɓuɗo wo wata on ɗumanno ɗum na probléme menen hay hiɗo wawi ñawlade hay siko lewru hay siko lebbi ɗiɗi mawɗo o wi wona ɗum mi woni e wullude ko ɗo joni mi andi e jaka hari miro raɓɓinɗinani Allah subhanahu wa ta'ala o tagilan duuɓi 80 miɗo nanirde noppi ɗi o waɗanilan ɗin o landakilan facture onon nowru a woturu heɓi probléme mi ari kam moɗon on moƴƴintini o landikilan facture e jaka min mi jarnali Allah no hana jarnirede noon donc si en miijitike sifa ɗi piiji fof en tawa yiɗen raɓɓinɗini e faade Allah subhanahu wa ta'ala ko en jogitoɗon no wondema hiɗen raɓɓinɗini si a jogitike eɗe raɓɓinɗini a ɓeyday kono si tawi hiɗa holli wondema an kan a ala e fukkude waɓutu hiɗa janngude e wajibi ma on hiɗa moƴƴade e mawɓen hiɗa ɗumannade hiɗa jogiɗe ko ɗon woni yewtere ma nden haray ɗum ɗon hino poɗudema ka oñi dey haray neɗɗo on wona noon o hani jewden anditen kadi wondema o aduna ɓen ko aduna lannayɗo ko marɗa wo andite yimɓe ɓe wondunoɗen yimɓe marɓe feere marɓe jawdi marɓe gande ɓeɗo fof maayi ɓe acci o aduna ɗo ɗen woɓɓe maɓɓe maayi acci probléme ji molanaɗi minen meɗen andi gaɗen moko baɓe feƴƴinnoɓe ga ɓe acci ɓe guure ko dereji tun naɓiniro police e ɗuma probléme ji tun ko ɗiɗi yelotanoko si tawino noon an a ɗaɓɓanano hoorema ko yaadaka lahira toon a mooɓi ndi jawdi ɗo tun a ɗaɓɓi huɓeje a darni min komin jeeyi ɗum ɗo ko mo nanguduɗa wo ko ammari doole min e yiiday mi andinte pollution ko min jeeyi mi sokete kala mo nanguduɗa a sokaymo si goɗɗo ñawlikema a sokaymo si goɗɗo ñawlima a sokaymo an kan hiɗa mari doole tun allahu akbar ñande hewtoyɗa ñande dargal ɓe yahani ɗe ñamale maɓɓe kama on tuma anday ɗum ɗon moƴƴa haray jiyaɗe Allah ko ni hanuɗen sifitorde si balaw o yanni enen ko ɗi piiji ɗo hanuɗen wadde fuɗɗoɗen tububuye on waɗen yoga e ɗi piiji ɗi sifiɗen ɗo ɗen haray noon ino tabiti wondema o balaw mo wonɗen e yewtude ɗo si kañum balaw on ma masibo on ma muskila ma probléme on you name it kala ko woni si tawi ɗiɗo fof moɓodiri kañum e muññagol mangol si ɗi probléme ɗi ɗo moɓodiri e muññagol mangol tawi an kala ko heɓuma e ɗum ɗo a muññoto tawi hiɗa duumi e ɗoftagol Allah subhanahu wa ta'ala hiɗa felliti ko Allah subhanahu wa ta'ala foduma kon o jonnay kanko o toñata fellutu haray ɗum ɗon ko mande feeñude wondema Allah subhanahu wa ta'ala hino yiɗuma kono si tawi kala probléme mo heɓuɗa an hiɗa dummini tun an hiɗa wullito tun kala hiɗa min ala e marsude
si tawno en heɓayno feere en ƴettayno on ɗon naɓe mo ka o mawɗo to mo duuɓi 30 o landoyo on toon si tawi no marsude on mawɗo to yettomo hino marsude ɓayki on ɗon o yii jaka himo raɓɓinɗini hiɗen foofude hiɗen anndi o nde ɓerde men ko honno woni e gollirde hiɗen anndi ko honno Allah subahanahu wa taala protégiri en kulloy no woodi koye nattaka noppi men koye nattaka kine men hiɗen waali hiɗen ɗaani ɓiɓɓe men moodi e wattanila en tawa hiɗen raɓɓiɗini Allah ko ɗum waɗi si tawi a muññike ɗi piiji heɓay ɗima a muññanike Allah hara ko fewndo waɗi ɗon muññiɗa wona fi feere ala a ɗof a duumike ay naali fi Allah waɗanaalima ɗum ɗo fi a torike mo ɗum ɗo o jaabaaki a yi'aali ko jaabii ko ma fi a ekiki haa a heɓaali jooni a ɗoytay ɗuma on seeɗa a ɗoytay dewal ngal seeɗa ma a ɗoytay ɗuma seeɗa si ɗum ɗo waɗi anndu haray a moƴƴaali kono noon si tawi ɗa jillindiri ɗum ɗo fof hiɗa duumi e rewgol Allah subahanahu wa taala eɗe duumi e dewal ngal anndu fellutu wondema haɗay maande feeñinde ko ɗum ɗo ko maande feeñinde woni wondema Allah subahanahu wa taala hino yiɗuma koya anndu kadi wondema o suɗike ma e hakkunde biyaɓe makko ɓen fiiwota yahu ñande darngal tawa hiɗa wondi e junubi kama Allah sallllahu alayhi wa sallam hiɓe maaki inna izama aljazai maa izami albala wa inna allaha ida ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu rida wa man sakhita falahu suht rawahu tirmidhi Allah sallllahu alayhi wa sallam hiɓe maaki no yani tiiɗugol joddi neɗɗanke on ino fota e tiiɗugol bala u makko on no bala u ma on tiiɗiri wo ko noon junubi janɗuɗo iwrata e junubaji maɗi donc haɗay déjà ɗo ɗen wayi wasi tawi joni haɗay be yelo ɗen yo en heɓu bala u molanaɗo ɓe yo en heɓu probléme molanaɗo fii yo en heɓu joddi molanandi ka Allah ko ɗum ɗo woni principe on haray noon Allah subahanahu wa taala si o yiɗi jiyaɓe makko ɓen so yiɗi mofte o jarribo rayɓe o jarribotoɓe haray noon kala yarliɗo yiɗi o hetta kala no moniɗo moni wulliti e yimɓe ɓen gasi kanko accidete yimɓe ɓen joni yo yimɓe ɓen ɗaɓɓani solution mi aden no tampi fewndo ɗo vraiment ɗum ala e marsude nani wallahi aden kan ala haɗa ko fenade fuus haɗa himo marsinde net ko ɗum waɗi enen kanka langage meɗen ko rawani minen sinda rowani si rowani marsuno di hikka kono si hikka kadi feƴƴi joni rowa ko arata ari ɓe inna rowani marsuno kono hikka jamais ɓe inna hikka marsuno si hon ɗum hiɗen dullani Allah subhanahu wa ta'ala donc haray jiyaɓe Allah haray ɓaydi tun Allah no waɗi no gasat ɓe ɗo ɗuɓɓe ɗen e meɗen koye o catégorie ɗimmo ɗo ɗen jeeya haray e yiino jogitorten ɗum ɗo haray eto ɗen haɗa ɗum ɗo bontirali en haɗa en fuu eto ɗen ɗaɓɓe yurmede Allah nden ene en fuu en nanata ka Qur'an no woodi e men mo anda wondema Allah subhanahu wa ta'ala no yiɗi muññiɓe inna allaha yuhibbu sabirin inna allaha ma'a sabirin wallahu yuhibbu sabirin Allah no yiɗi muññiɓɓen Allah no wondi e muññiɓɓen Allah no yiɗi muññiɓɓen en fuu hiɗen andi ɗum ɗo no ka Qur'an ene ko honno muñal heɓorta a muññoto ko si goɗɗum waɗalima a muññoto ko si goɗɗum waɗima muññoɗa ɓay noon Allah no andi himo waɗani en ɗi laawi ɗo ɗen ko laɓɓinira en junubi meɗen Allah subhanahu wa ta'ala o ɓanniti ɗo wondema himo wondi kadi non seulement si a muññike haray a heɓi baraji ɗi kono haray a woni kadi wondoyayɗe Allah subhanahu wa ta'ala almaiya as-sabirin ko ɓe ɗo wondoyta e Allah subhanahu wa ta'ala yo andu joni noon si a heɓali bala'u ko honno heɓirta muññagol ngol si a heɓali masibo ko honno muññorta si a heɓali ko sakki ko honno muññorta donc Allah subhanahu wa ta'ala hino daali ka suratul baqara بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون الله سبحانه وتعالى هنا ذلك من جرب رأي أن يوغا ma hunde e kulol e kañum e heeje e ɗuytagol jawle e ɗuytagol wonkuiji e ɗuytagol dimɗe wa bashiri sabirin wewli nin muññiɓɓe ma ɗum welo wodani muññiɓɓe
ɗi piiji ɗi Allah fiti ɗo fof kala mo ɗum ɗo heɓi o muññi haɗay welo welo woodani ɓen ɗon ko honno noon o muññorto alladina ida asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ɓen tawayɓe si masibo hewtiɓe ma masibo yani e maɓɓe ɓe wi'a inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kala bone ko heɓuma ko ɗum ɗo wowlata kala bone ko heɓuma ko woni ɗum ɗo menen ko Allah men woodani menen kadi kaka Allah men ruttoto kala ko waɗi ko ɗum ɗon hana waɗede haɗay noon si on tigi waɗi ɗo ndaren timmode e aya hikkitiɗo ɗon o ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma ndaren ɗo récompense goo kadi haɗana bashiri sabirina on ɗum ɗo ko feere e welo welo woodani muñiɓe ɗum ɗo ko feere o inni toon kadi ɗeɗo noon moƴƴereji ɓuyno dow maɓɓe yurmede Allah subhanahu wa ta'ala tippoto e maɓɓe wa ulaika humul muhtadun haɗay ko ɓeɗo woni e fewɓe ɓe jokkuɓe laawol fewgol ngol en yelaki yo e wonu e ɓeɗo si ɗe yeli wonugol e ɓeɗo haɗay wattane yila e muññagol ngol ko ɓe tawa hiɗen wattani yila e mum moƴƴa mutanabbi hino wi'i ala qadri ahli l azmi ta'ti l azaimu wa ta'ti ala qadri l kirami l makarimu kono hittirɗa wo kono teddirɗa wo ko noon piiji tedduɗi ɗin ardata e ma kono teddirɗa wo ko noon piiji tedduɗi ɗin ardata e ma joni noon si en inni en ƴettitirta ɗum ɗo teddungal en heɓata koko Allah subhanahu wa ta'ala fuɗi ɗo wa bashiri sabiri en heɓata o salawatu min rabbihim wa rahma en heɓata nde yurnede ɗo en wonata en jaɓali kadi wonugol e muhtadin fewɓe ɓen haray jiyaɓe Allah haray ɗum ɗo ko en watta yila enen julɓe tawɓe koye o catégorie ɗo ɗen jeeya ɗen haray noon e yewtinde yewtere ɗo fou no gasa ara e hakkille goɗɗo landagol goɗɗum joni o yewtimen ɗo ɗen fii ɗum ɗo fii o toñugol ko honno ɗum boniri si on tigi waɗi ɗum Allah subhanahu wa ta'ala tippina e balaw e makko e masiboji e makko kono no woodi woɓɓe goo tawayɓe hino ko yeddayɓe Allah hiɓe toñude hiɓe feññini kadi toñugol maɓɓe ngol hiɓe wadde balawuji hiɓe wadde piiji pankareji ko Allah yiɗa yarlaaki kono ɓeeɗo a yiyata hiɓe nangu a yiyata mbuɗi maɓɓe hino perdi a yiyata hiɓe sondi hiɓe e jam tun hiɓe e jam yahoya ɗo ɗen saygo ha woɓɓe maɓɓe maaya e hoore ɗum ɗon joni noon ko honno min wawata naɓinilde ɗum ɗo haray ɗum ɗo jaaba ɗum ɗo on hino laaɓi poyi mo kala ko yo suɓo kammum on enen si en wawno suɓade ko catégorie arano o wonayno ɗen e muɗum kono ɓayti ɗum no metti heɓude jeeɗen haɗa e yaltali o catégorie immo ɗo catégorie tammo gono ton groupe tammo gono ton ɓen ɗon sitaka e ɓeɗo ko homɓe woni ɓen ɗon nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam hino yewti fi maɓɓe himo maaki inna allaha la yumli lizalimi hatta ida akhadahu lam yuflithu Allah subhanahu wa ta'ala o nennanayi toñoɓe pankita tawa kamɓe ɓe darata ɓe haaji maɓɓe ala hiɓe hooli ko kamɓe woni kamɓe kala mo ɓe nangodiri ko kamɓe luttanta komi woli kon nanen kala mo ɓe nangodiri kaka ɓe naɓaymo ka mbabba ɓe sekoyamo kamɓe ɓe mari feere ɓe wawi ñawloɗa ɓe 1 million ɓe sakkitora yeeyugol leydi parcelle hummakum manɗoɗa kum fi yoɓitugol ɓe 1 million ɗon eɓe mari noneji buyi hara kamɓe noon ɓe mari ko lannata eɓe mari cuuɗi ka ɓe hoɗi ɓeɓili maɓɓe fou eɓe mari huɓeje kono ɓe amata yahugol yeeya parcelle hummakum fi hettugol 5 million maɓɓe on ɓe wakkilotako donc ɓeɗo ta eto tawegol e maɓɓe par ce que ɓeɗo ko nulal maaki inna allaha la yumli lizalimi hatta ida akhadahu lam yuflitu Allah subhanahu wa ta'ala nennanayi ɓen toñoɓe ha harase o nangiɓe ɓe wawatamo fuutade joni noon si Allah kambirani ni neɗɗo haray anda yelli wonugol e maɓɓe wota hay goto yelo ɗum ɗon ko ɗum waɗi subhanahu wa ta'ala Allah nelaɗo ɓayti o yewti ɗum ɗo o jangi kisan o ayaka to ɗen o wi'i wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun shadid ko wanu noon Allah subhanahu wa ta'ala nangirta yimɓe ɓen nange maɓɓe ɗelle nange makko ɗelle hino tiiɗi kala leydi kala nokku kala yimɓe tawɓe ɓe woni ɓe laatike toñuɓe si Allah subhanahu wa ta'ala nangiɓe o nangayɓe nangande tiiɗude wota en yelo Allah wonugol e ɓeeɗo haray wota hay goto landito ɗum ɗon enen yaakitoɗen ɗi catégorie ji ɗo ɗiɗi eto ɗen wonen e majji hara ɗi fuutaki en
haray noon yen andu neɗɗo on si tawi kanko himo wadde bankareji Allah subhanahu wa ta'ala no accirimo noon haray wota hay goto yelo wonnugol e on ɗon wota hay goto yelo wawgol makko sabuna on ɗon e battane makko on moƴƴoyta haray noon ɗum ɗon ko yo fellutu neɗɗo wawɗo noon wo ko yo fellutu wondema ɗum ɗon ko dalil laaɓuɗo wondema oɗo hino woɗɗiti Allah wano hollinoɗen noon nanen i moɓodiri ɗi balawuji e neɗɗo on tawi himo muññi himo duumi e rewgol Allah ngol haray on ɗon holli wondema Allah subhanahu wa ta'ala no yiɗimo oɗo kadi si ɗum ɗo ɓangi e makko tawi fof andirimo kanko ko yeddowo ko bonnowo ko kansowo ko haɓayɗo yimɓe ko tampinayɗo yimɓe ko gonɗo ko janfotoɗo kono hay hunde ala mo e heɓude haɗa yen andu ɗum ɗo kadi ko dalil laaɓuɗo wondema oɗo hino woɗɗiti Allah haɗay noon en toraki Allah wonugol e takko ɓeɗo ko ɗum waɗi sifa ɓeɗo ɓuri fa kullama ahdasa zanban uhdisa lahu ni'ma kala bone mo o waɗi o pankiri o waɗi ɗuma Allah subhanahu wa ta'ala kala junubi mo fajjiti ma bone mo waɗi ma tooñe mo waɗi Allah subhanahu wa ta'ala créanamo nemago kadi créanamo neɓago fii haɗa si Allah subhanahu wa ta'ala nangimo haɗa o fuutotako ko ɗum waɗi ɗum ɗo no laaɓi no gasa ɗum ɗo ñandego yewtoyte ka qissatu ashabil janna suratul qalami to ɗen ka lannode qissa Allah subhanahu wa ta'ala dali sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin haray ɓeɗo kala wawɓe ni Allah subhanahu wa ta'ala nennanayɓe woni o nangoyayɓe kayɓe sikka o nangayɓe ñande ɓe sikka o muññotoɓe o sabboɓe o yejjitata noon hara ñande o nangiɓe wo o nangande tiiɗunde haray jiyaɓe Allah kala wo kawnirɗon haray yen faamu ɗum ɗo haray ko beru waɗe nde yewtede ɗo ɗen en ƴeɓɓuno ye yewtuɗo ɗen hannde haray no gasa waktu on pooɗike kono koko mi yewti kon ka fuɗɗode wondema haray tigi tigi on ko taalibajo woni ko waɗi yewtede nden ko tawde miɗen ɓadi karamo koɓɓen ko beru ko ɓe yewtata e defte ko ɓe fiinata men ko ɗum men udditiɗo ɗen men ƴetti yoga ko karamo koɓe yewti fiyo en faamu si o zahira wonɗo ɗo ɗen probléme ji heɓayɗi yimɓe ɗum luttina ɓe pooma ɓe luttay susi woɓɓe heɓay probléme ɓe wonday ɗum hitande joni noon ko tawata yimɓe ɓen fof falaka stress siɗon andi onon surtout ka occident ton ko ɓe attoto haɓude e neɗɗo iwɗo ga yahi to wo ko o stress ko yoɓe ittu hakkille ma hay fiinene ma e bamma fiwata heɓu stress e maɓɓe few joni noon ko on stress ɗon nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñawdani en ɗo ko on stress ɗon Allah subhanahu wa ta'ala ñawdani en ɗon joni noon woɓɓe heɓay o stress ɗo ha ɓe accita golle few ɓe yaɓe walo laɓtani enen hiɗen mari lekki ka l'islamu men enen si goɗɗo tawi himo hooli ɗum ɗo himo gomɗini ɗum ɗo oɗo heɓay stress oɗo goɗɗo mayanaymo o jooɗo hitande nden fof himo wullude on ɗon oɗo suudu makko sumay o jooɗo aduna Allah on fof o inna e kanko perdi oɗo kala tawɗo no faami ɗum ɗo o perda e mbuuɗi seeɗa o jooɗo nanga felugol yimɓe o ɗumanno oɗo no andi wondema wonin ɗum ko moƴƴere makko haray ɗum ɗo ko ɗum ɗo wonnen e sakkitorde haray no hanani kala gomɗinɗo yo yawnu tuubugol ngol kala ko waɗuma fuɗɗor tuubugol ngol sellinen golle ɗen woɗɗitoɗen piiji bonɗi ɗin e jogitoɗen tawhido on e sunna on ko nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam holli en kon etoɗen wonen e wallitotoɓe waɗugol moƴƴereji e moƴƴere nden no nde waɗi wono nde waɗi non ɗon no hanande wadde haɗay e yejjitataka lannode ɗo ɗen e jarnugol dariɓe ɓen e radio meɗen ɗo radio lawol kisal e yii o nafa ko ni mum en toɗi Allah subhanahu wa ta'ala yo okku wonɓe mum ɓen cembe e doole okkaɓe jawdi molanadi hara ɗum ɗo waɗete ha transforme yo o wona hara ko chaine hara ko télé hara joni hara aduna ɗon fof wawa yi'ude hara ɓittaki inchallah haray tigi tigi on jarama moƴƴama e weltanike organisateur ɓe ɓen oustaz Abdallahi to ɗen e ɓe wonɓe Belgique e Allemagne hara en yejjitata ɗo ɗen kadi fahim ɓeydangol e hajja e Rugayatu en du'a yo Allah subhanahu wa ta'ala yaafoɓe yo jaɓɓoɓe yo malaikatul rahman jaɓɓoɓe yo naadoɓe ka aljannaji makko haray en torike e ɓeygureji ɗin fof ɓeyguren en gaɗen e wonɓe toɓɓen e huwodirteɓe ɓen fof yo yaafomo yo yarlomo kisan hande kadi
waɗen ko nulaaɗo sallallahu alih w sallam yamirno o suddiɗo mo nulaaɗo tawno hino wullude hoore qabru ɓiɗɗo mum on. nulaaɗo sallallahu alih w sallam wi'imo ittaqillaha wasbiri huli bandirawo hulu Allah jebbiloɗa muññoɗamo. kono debbo on o andali ko nulaaɗo kono ko jaabi ɗon konko sifa ɗum enen ɓeygure enen jaaboto ka galleji. ilayka anni fa innaka lam tusabbi musibati. ilayka anni fa innaka lam tusabbi musibati. woɗɗitolan iwu takko an ko ɓayti wona an heɓi ko heɓinmi kon ko ɓayti wona an mayana ko ɗum waɗi sina innudela yumi fanko kono ɓayti ɓe andi ni suddiɗo wonnima ko nulaaɗo ni o yehi o tawi nulaaɗo jonni mo o qa'ida ɗo ɗen innama sabru inda sadmatil ula. andu muñalngal ko fewndo ngalaw arano on ko fewndo kaw waɗi ɗon ko ɗon muñalngal woni ko ɗon baraji ɗi woni ko wiyete inna allaha ma assabirin ko si a muññike fewndo waɗi ɗon wona ya accu ha laawo tawa ko ɓayti feere ala si muññiɗa. haɗa en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo yaafomo. haɗa en toriki kadi musidɓe ɓen fo yo yarlomo yafanomo. haɗa e weltanike organisateur ɓe ɓen. haɗa tigi tigi on ko hawa ɗo men woni e haɗude. haɗa on acca e hakke si tawi woni gaɗen kala ko selli ko tawata no yaadi e alqur'an no yaadi e sunna haɗay ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala. kala ko tawi gaɗen jeɗɗe ko tawata hino ooñi palje e ɗum haɗay ko ɗum ko immorde an min kun aɗen hun kun tawata wawana hoore mum hay hunde na fere wawana goɗɗo go goɗɗum. haɗay ko hawa ɗo ɗe wonɗen e arde en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo yaafo en so ƴettita en. rabbana atmim lana nurana waghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد أولتنا نفتا ترك الله سبحانه وتعالى yo weltano on ha o artike en fof natugol aljanna o waɗana heeɗi ɓen fof yimɓe tawata ɓe jentoto yewtere ɓe ƴetta ko ɓuri ko moƴƴude e yewtere nden hara waɗari goto kala heeɗiɗo ɗo heeɗiɗo nokku goo ɓen waɗaynoɓe kolli juuɗe muɗum ko noppi muɗum wiyaɗum ɗo ko konnguri aramɓe haray yimɓe tettuɓe ɓe heɗade men ko radio lawol kisal ko nokku kala ko wonɗon o weltanama no andi ɗon noon haray en ari ha fewno ɗo haray ko ɗo wonɗen hattude hannde haray hiranden ɗo ɗen wallahi en heɓiɗo nafooreji boyi en andi ɗo ɗe yettugol nemaji Allah ɗin e hoore jarrabuyeji ɗi o watta ɗin hoore meɗen ko wajibi e meɗen enen julɓe ɓen haray ko ɗum ɗo woni ko Allah subhanahu wa ta'ala on jarribotto en saabu ɗuytangol en bakkatuji meɗen ɗin haray jama on fof weltanama fota haray ko wonno ko technique ɗo ɗen ko min Abdoullahi Ɓuriya e Mouhammad Aliou Bari e Alpha Oumar Diallo haray ko wonno modérateur on e wonno waɗande yewtere men ko Cheikh Mouhammad ɓe tawata en fof hiɗen andi ma en nani hito maɓɓe ma en nani inde maɓɓe wakkilaniɓe en fota dari e radio meɗen on télévision national lagine on e radio ji buy woni wadde yewtereji islam no mi holliri noon ko ara noon tambiti sagata ɓen e juuɗe ɗen haray ɗen to Allah subhanahu wa ta'ala yallah waɗan noon tambitoɓe waɗa barke e maɓɓe waɗa barke ɓe gureji maɓɓe ɗin o yaafo kala faatiɓe julɓe ɓen fof haray kono ɓe holliri ɗo ni finene ɗo kayya haray ɗen toro kala duɓe ko ɓe wonno e dente ko ɓe woni yo jama on yarlanoɓe kala mo ɓe faayi e muɗum yo yarlanoɓe e du'anoɓe haray ko ɗum tuwoni ko nafata ɓe hande hara wowla piiji maɓɓe moƴƴi ɗin hara wowla ellaji maɓɓe ɗin anditen malaikaɓe ɓen yeeɗitoto mayɓe ɓen koɓe yewte koɓe wolata kon fii maɓɓe haray yewten fii maɓɓe ko moƴƴi jikkuji maɓɓe moƴƴi ɗin e golleji maɓɓe moƴƴi ɗin palje maɓɓe ɗen yaaforen haray wowlaare fii majji haray jama o fof no weltana ɓen andintina hiirodiral maɓɓe ngal koye dimanche watta e woni Dortmund e ɗum woni leydi Allemagne ndin e ɓaawfana inchallah ko juuɗorde fulɓe ɓen Dortmund haray hajja ñippi kadi no salmina kala wonɓe heɗade ɓen radio lawol kisal haray no andi ɗon noon fewno ɗo ɓe ala takko meɗen ɗo kono haray ɓe hewte ko neɓa inchallah hiɓe tori du'a hiɓe weltani jama o fof en tori Allah subhanahu wa ta'ala yallah walam ɗo weltana en fof hawnaɗen aljanna amin ya Allah haray on fof on weltanama on salminama mbeɗe wiyana on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. aleykum assalam. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.